Добро вечер. Недела 22 часот, како што ви најави во четвртокот, втор дел на интервјуто со Милан Видовиќ. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие сега имаме право да знаеме вистината. Вистината вечерва, ќе побараме, ќе трае 70 на минути. Вториот дел на интервјуто со Милан Видовиќ или човекот кој многу знае. Останете со нас 70 минути, сигурно нема да зажалите. Што е црно племство, например? Pa crno plemstvo su porodice koje su nikle u vreme nastanka Svetog Rimskog carstva. Znači, Fridrik Barbarossa je prvi vladar Svetog Rimskog carstva za koga bi moglo da se kaže da je na čelu plemstva evropskog, jer postojala je stalna borba između papstva i laičke države, dok se papstvo nije nametnulo kao dominantna politička snaga preko religije, preko katoličke vere, pa je svaki sveti rimski car, pod navodnicima, morao da dobije, što se kaže, krunu od pape. Postojale su dve stranke, znači, u Evropi tog doba, kako bih rekao, Gvelfi i Gibelini. Gvelfi su bili laička stranka, Gibelini su bili papska stranka. Jedni su bili obučeni u crno, drugi su bili obučeni u belo, jer su u Sijeni postojale one konjske trke ulicama grada i oni su morali da se razlikuju, znači, jedni su nosili bele uniforme, jedni su nosili crne uniforme. Utoliko crno plemstvo nisu crnci ili nemaju crnu dušu, ne. Oni imaju dres crni i time pokazuju svoje pripadnosti. Marko Polo je nivni. On pripada ovoj gvelskoj struji, znači crnog plemstva, koje je Sveto Rimsko carstvo. U stalnoj borbi sa papstvom imali su čak i rat, ali je papstvo ipak uspelo da se nametne, da prežive. I danas se priča kako je engleska kraljica bila Gvelf i tako dalje, lupetanja neka koja nemaju podlogu. Britanska kruna je kruna Skorevića, to je vladarska kuća Skorevića. Usporedba sa istorijskog konteksta. Crno plemstvo, mnoge porodice mogu da dokažu svoje poreklo neprekinuto iz Rimskog carstva, iz 3. 4. veka naše. 17. 18. veka. Čuvena porodica Palavičini. Od senatora iz 3. veka do danas. To je plemstvo. To je staro evropsko plemstvo, koje drži konce i senke u svojim rukama. Parите се кениф. Мокта е кениф. Ovo, engleska kraljica i ovo, to su male dinastije iz Nemačke, iz 14. 15. 16. veka, znači došli su dosta kasno. Brakovima su se nametnuli i došli na neki presto. Kad je pre par godina princ Aleksandar Stuart, kom inače zabranjeno da se vrati u Englesku, nema engleski pasoš, živi u Belgiji, ta porodica, već 300 godina, kad je on tražio da se Britanija podeli ponovo na školsku, englesku i Vels, onda mu je Buckinghamska palata, to je bilo pre par godina, vrlo oštrom tonu u jednom članku u Timesu odgovorila da je on uzurpator, da je on izmišljeni naslednik prestola, da je on samozvanac i tako dalje. On je njima isto odgovorio preko novina, obraćajući se direktno kraljici Elizabeti. Čak u odgovoru nije napisao vaše veličanstvo, rekao je gospođo. Kad su moji preci vladali Škotskom kao kraljevi, vaši preci su bili šeširđi u Hamburgu. Jeste onako malo uvredljivo, ali šta hoću da kažem? Staro evropsko plemstvo koje postoji zna šta je i zna ko je. I imaju zaista moć, i političku, i ekonomsku, i finansijsku. Izmislili su bankarstvo modernog doba, 13. i 14. vek. Već u 14. veku Engleska, koja je uzimala kredite, koja je mislila da neće morati da vrati, bankrotirala. Prvi bankrot državni je Engleska u 14. veku. Šta hoću da kažem?
Evropa se podigla na zlatu koje je stiglo iz Kine sa Mongolima. Znači, razmena. Menjali su zlato za srebro. 1:1. Evropa imala srebro. Vamo na zlato. Procena je modernih stručnjaka bankarskih da su Mongoli, kad su osvojili Kinu, zaplenili državne rezerve zlatne koje su bile otprilike 5000 tona zlata. Kineski. Da. Gomilalo se stotinama godina. To zlato su počeli da menjaju za srebro u Evropi 1:1. Jer više mi je odgovarao srebro kao mesečev metal u tom nekom ezoterijskom smislu, nego bilo je vrednije od zlata. Srebro to. Da. A zlato bez pokrića u ekonomiji Evrope preplavilo Evropu, uborilo sve vrednosti, uništilo tekstilnu industriju u Flandriji, tekstilnu industriju u Engleskoj, zanatsku industriju u nemačkim državicama. Evropa kolabirala. 20-30 godina posle toga dođe još kuga. I 1/3 stanovništva Evrope umre i vrati se u 15. veku, u mračni srednji vek, 500 godina unazad, ako ne i duže. Onda treba razumeti kako je praktično ta Evropa bila na klimavim nogama. I nije čudo da su templari, ne samo kao viteški red, nego kao posebna kasta, jer oni su postali kasta. Prvo su bili papskim bulama izuzeti od plaćanja poreza. Drugo, imali su vojsku. To je bila jedina stajaća vojska 12. i 13. veka. Bez ovo što je bilo 12.000, pa ovi ostali smo da skupe 3.000, 4.000. I treći, imali su svoje sveštenstvo, koje nije bilo pod jurisdikcijom lokalnih biskupa gde su imali priorate i komanderije, nego direktno su odgovarali papi. I šta se desi? Dolaskom u svetu zemlju. Verski zatucani, fanatični ratnici počinju da se menjaju. Sad vide neki drugi svet, vide neke druge priče. Ko partizanite na Tito. Strašan jedan vladar, Fridrik II, sveti rimski car, koji je bio kralj Sicilije, učestvovao u ratovima u svetoj zemlji. Počeo se bavi astrologijom, astronomijom, matematikom. Kažu da je imao harem, iako je bio hrišćanski vladar po ugledu na Arape, oblačio njihov garderobu, naučio njihov jezik. Znači, ti uticaji su doprli do vrhova. Otkrivaju takođe jevrijsku nauku. Jesu Jevreji bili žrtve, prokaženi narod koji je ubio Gospoda Hrista, ali njihovo znanje iz astronomije, matematike, ezoterijska znanja, kabalistička znanja, i počinju da se menjaju ljudi koji tamo sad već žive generacijama. I za 200 godina templari od fanatičnih papskih sledbenika, vojnika i upravljača postaju hrišćani gnostici. To je bio strah Vatikana, da jednoga dana, ako im padne na pamet, mogu da sruše i papstvo i Evropu. Imali su vojsku koja nije imala premca, imali su finansije. Banki, cijela trgovija. Držali su kompletan moderni promet bankarski u Evropi tog doba. I treće, veliki majstori templara su u isto vreme bili i patrijarsi gnostičke apostolske crkve. To je bila opasnost za Vatikan. I u dogovoru Filip IV je teo da mazne pare, a Vatikan da ih se reši. Da ne bankrotira. Da ne bankrotira. Da, pa već je bio bankrotirao pre toga. Francuska država, taka je. I mislio da će da uzme pare. I nije naš par. Kad su osvojili, kad su jurišali na priorat templarski u Parizu, koji je bio najveći u Evropi, a pare već bile odnete. Na vreme. Izmaknute, tako da. I plus imao političku želju da njegovi sinovi budu nasledni veliki majstori templara. Što su templari odbili. Šta se desilo? Posle spaljivanja Žaka de Molea. Golemiot majstor. Da, 1314. To je prethodnik vaš na čelo Novoj red? Jeste. Jacques de Molay.
Filip je umro godinu dana posle toga, kao stiglo ga prokletstvo kao templara. I papu, Klementa i njega. Svi su umrli, Klement posle 3-4 meseca, ovaj posle godinu dana. I onda njegova 3 sina se smenjuju na prestolu Francuske, 10-12 godina, ukupno su vladala sva trojica i svi su umrli u ranoj mladosti misteriozno. Ja bih rekao da je veliku ulogu odigrao otrov, a ne kletva. Znači, templari su preživjeli i nemilosrdno su se obračunali i sa Vatikanom i sa Francuskim kraljevstvom. I s te strane, mislim da čak dinastija Valois se gasi upravo tada. Znači, šta hoću da kažem? Naravno da je evropska i svetska politika integrisana. Integrisana je. Nema pojedinačnih istorija, pojedinačnih država. To su floskule 19. i 20. veka, koje su takve na površini, ali u suštini stari tokovi uticaja moći postoje, oni ne mogu da se prekinu. Vidović. Kad su malteški vitezovi, kad ih je zabranio Napoleon, to je 1798. Tako. Osvojuje Maltu, oni beže u Rusiju, jedini koji prima je Pavle I, imperator Rusije. Sledeće godine postaje zaštitnik templara, protektor i veliki majstor. Oni na njega prenose insignije reda i on, do danas su Romanovi jedini pravi malteški vitezovi. Ovo što postoje sad kao malteški vitezovi je lažni red. Jer jednom preneta suverenost u pravnom smislu ne može da se uzme nazad. Znači, dokle postoje Romanovi, malteški red je kod njih. Oni su na čelu reda. Šta rade Maltezi u Rusiji? Proteruje ih iz Rusije Aleksandar I, koji je nasledio oca, Pavla, imperator, koji je ratovao sa Napoleonom, i proteruje Malteze koji su tu nešto počeli da rovare nazad u Evropu. Isteruje ih iz Rusije. Oni se potucaju po Evropi do 1834. ja mislim. I 1834. dobijaju bulu ponovo da je to papski viteški red, dobijaju tu zgradu u Rimu, kojima je sedište, da ne kažem država. Da, ali nova bula znači novo osnovani red. A ne stari od. Oni nisu nastavljači originalnog reda. To je Romanovi. Oni su danas, od 1834. uzurpatori. A gledajte njihov status. Imaju status u Ujedinjenim nacijama stalnih posmatrača. Oni su država koja izdaje svoje pasoše, marke, poštanske. Oni drže u polovini zemalja Južne Amerike i Afrike medicinsku službu. Oni su hospitalci. Ali kad vam treba istorija, možete da je savijete i preko kolena, je li tako? I ko sad priča o tome? Ja sam ruskoj strani pre par godina predložio da Putin donese ukaz o ponovnom aktiviranju rada originalnog viteškog reda malteških vitezova koji je u Rusiji. Gospodine Vidović. Romanovi nisu nestali, to je sad posebna priča. Delo tija relikviji, bili imaše mnogo prikazne, дека завршуват после Октомвриската револуција, падот на Романови и така натаму завршуват на Балканот, поточно во Црна Гора, и дека во тој процес на независност на Црна Гора, дека Ватикан е подготвен и со големи финансиски средства и со помош на Црна Гора, нели, да стане независна држава, да стане членка на Европската унија, на НАТО, да може да врати дел од тие реликви, 3 реликви, нели се. Ништо од тога. Има ли нешто вистина? Бидејќи тоа се работи кои се читаат во изминатите неколку години, десетици години, не речам, не само во македонските, не само во српските и балканските медиуми, туку и низ Европа. Била е една понуда, биле су две понуде. Една у време патриjarha Павла, kad je on odbio da
se čak sretne sa delegacijom malteških vitezova. Prvi ih je tadašnji predsednik Lilić. Zoran Lilić. Da. A druga ponuda je išla na Amfilohija pre nekoliko godina. Kako mitropolit crnogorski. Da, crnogorski. Ponuđeno mu je, ja mislim, da dobije finansijska sredstva, da Maltezi podignu jednu veliku bolnicu u Crnoj Gori. I njemu je ponuđeno da bude patrijarh Crnogorske crkve ako bude želeo. I sad da ne ulazim u detalje te priče. Njemu su poslata određeno upozorenje da to ne uradi, jer će reperkusije biti ozbiljne. I verovatno on to nije ni želeo da uradi, ali pošto su njegova razmišljenja bila poduprta da slučajno ne napravi tu grešku da to uradi, onda do toga nije došlo. Relikvije su vlasništvo porodice Romanov, nisu vlasništvo Srpske pravoslavne crkve i nisu vlasništvo Ruske pravoslavne crkve. One su na čuvanju. A ne na prodažba. Ne može niko da ih uzme. Jer Romanovi postoje, ono što sam vam rekao, potomci... Kade? Pa nisu streljani. Evo da sad tu priču smo jednom pričali, ja mislim. Da. Nisu streljani. I ta priča sad dalje, svaka dalja priča je bespredmetna. Nisu streljani. Šta, došao 100 Božipozuka jevrejskih da strelja imperator? Ma koja je budalaština? To znači дека Putin sedi na prestol koji не е негов. Ko kaže? Pa dobro, и вие делумно кажувате, велите дека Putin za kratko vreme ќе напушти. I on ima više biografija, kako bih rekao. Така? Šta je njegova prava biografija, ko zna? Pa da, nели ние читамо на biografiju. Pošto je on čovek koga je stvorila služba. Da. Pa i njegova biografija je napisana u službi. Така je. I promovisana kao njegova zvanična biografija. Koja je njegova prava biografija, ko zna? Ne zna niko. Baš za sada. A može ni тој. Pa, problem je što... Кој владее всушност со Русија? Problem je, šta je problem? Ајде да го предефинирам прашањето. Još u vreme Nikolaja. Романов. Da. Kada je stvoren prvi Fed. Državni rezervi. Da, Amerike. Pa najveći akcionari su bili Romanovi, dinastija Romanov. I šta ćemo sad? Pa ništa, bi sahali da бидеме дел на Романови, ако може, или... Šta sad ako neko dođe, izvadi papir i kaže, ajde sad ovamo da imamo koliko hiljada milijardi nam dođete? Da, koliko nije investirano, koliko se naše pare... Napravljen je novi Fed posle toga. Upravo da bi se ovo izbeglo. Federalni rezervi. Da. Koji gi pečata dolarite, parite i tako. Uoči Oktobarske revolucije, jednog godinu dana pre toga, zlato Rusije je razaračem Azov odveženo na čuvanju Bank of England. I šta sad se pojavi neko i kaže, ajde sad vratite ono zlato, koga više nema. Potrošeno je. Moja informacija je da je to bilo malih 60 tona zlata, ali to je bilo privatno vlasništvo Romanovi, znači to mora se vratiti. Jednog dana kad se neko pojavi. Znači, istorija je opsena. Istorija je hologram. To pričam 25 godina, 30. Sve što mi mislimo da istorija nije istorija, to je jedna velika laž. To je laž oko koje smo se dogovorili, je li tako? Така е. Da, to su rekli pametni ljudi još pre 200-300 godina. Видович, кој владее со Русија? Вие имате една теза која гледав изминативе дено и можеше да се слушне, да се прочита така натаму, дека Путин де факто не владее со Русија, дека неговиот рок на употреба без разлика на исходот на војната во Украина е на крајот, дека целата таа екипа, елита или номенклатура која доаѓа некаде пред 20-22 години, некаде 2000 година, дека рокот на употреба им истекува, како што и рокот на употреба на кинеската елита, бидејќи тамо мандарините се уште владеат. Може ли тоа да го објасниме? Не често го гледам вашето интервју, меѓутоа тоа беше толку кратко кажано, а заслужувам барем малку поголема една обсервација. Како бих рекао, u velikim sistemima... Ние имаме право да знаеме вистината, нели тоа е мотото на... U modernim političkim sistemima nema apsolutnog predsednika ili apsolutnog vladara.
sa staljinizmom i titoizmom je umrla ta vrsta upravljanja državom. Znači, poltronski sistem koji zbog svog interesa podržava jednog čoveka na vrhu. Današnje moderne države tog tipa imaju samo privid da jedan čovek na vrhu države ima svu političku moć. On ima izvršnu vlast. Ali vlast da odlučuje o suštinskim bitnim pitanjima, strateškim pitanjima država verovatno nema. O tome odlučuje neki, pod navodnicima, savet staraca, koji je u senci. Sovet na mudreci. Tako je. Ista priča je i u Kini. U Kini su pre 10 godina vratili plemićke titule preživelim mandarinskim porodicama. I oni se danas potpisuju svojim titulama. Kad putuju na zapad. Ja sam vidio taj pasoš jedan, kome piše princeza. Predkomunistička revolucija 49. ili kod koja je Pa, čak i u vreme, gledajte, čak i u vreme Mao Tse-tunga, sem u Pekingu, postojao je i u Šangaju zatvoreni grad. Isto, koji je građani, da ne kažem revolucionari sa crvenim knjižicama, nisu imali pristup. Ne smeja da vlezat. Ko je živeo u tom zatvorenom delu Šangaja? Trgovačka elita koja je trebala državi Kini, brodovlasnici, ljudi koji su imali veze sa svetom, jer su iz perioda kada nije bilo revolucije u Kini. Tim ljudima je ostavljeno da žive u tom getu zatvorenom, vozili su Rolls Royce-eve, mogli su da imaju šta požele, uslov je bio da svoje trgovačke i strateške veze, kako bi se reklo, sa svetom stave na raspolaganje novoj Kini. I to su i radili. I danas ta, uslovno rečeno, poslovna, ali i duhovna elita, koja nije prošla tehnike mind control u radnim logorima, nego je mogla da se edukuje na kom hoće univerzitetu u svetu, danas nosi Kinu i senke. To što Deng Xiaoping kodefiniraše дека не е важно дали мачката е бела или... Tako, crna, nego da li lovi miševe. Miševe. To je ta fineska, konfučijanska filozofija. I treba tako razumeti, pa evo, to sam rekao nedavno, da li zaista neko misli da centralni komitet komunističke partije koji ima 125 članova možda vlada Kinu? Da li ste normalni? Pa ne. 1,5 milijarda. Pa to je samo vrh piramide. 1,5 milijarda lugje. Da. Taj sistem mora da funkcioniše od temelja. On mora da bude postavljen na nekim okvirima koje ljudi prihvataju i ono što je evidentno za kineski narod. Postoji ta jedna dimenzija patriotizma i osjećanja da pripadate jednoj zajednici. Ako imate Kinezite to? Imaju to u sebi. Da. I oni rade u nekom cilju. Pazite, tolikoj masi ljudi, vi ne možete da nametnete ništa ako nemate unutrašnje želje da budu deo jednog sistema koji unapređuju. Sad zamislite grad, tamo imate selo od 1.000.000 stanovnika. Selo od 1.000.000. Smo Negdović. Šta imaju gradovi 20, ne znam se koliko imaju gradovi stanovnika. Kako može da se nabavува lep, žito, voda, benzin? O tome pričam. Milijarda, ajde, 1,5 milijarda. Ko to razvosi, ko to donosi? Znači, to mora da bude kompleksan sistem. Pa, Vojedna Makedonija ima štrajk novije što se javni prevoznici i je kolaps 2 miliona. 1,8 miliona. A tuka imamo 1,5 milijarda. Mislim, pazite, to se... Nezamislive su cifre. Brojevi koji nije... Ja ne mogu da zamislim i zaista moram da kažem da se ovako divim ljudima koji se usude da rukovode delovima države koji ima 100 miliona stanovnika, provincija, grad koji ima 5 gradova po 20 miliona. Čekaj, bre. Toga, što je Xi Jinping? Da. Šta je onda Xi Jinping? Je on on vladar Kine? Ne. On je čovek vrhunskih organizatorskih sposobnosti, čovek koji je u stanju da u tom sistemu drži stvari u balansu. Servo. On je taj čovek koji to uspeva da održi na potrebnom pravcu koji su oni sigurno projektovali do kraja ovog veka. Oni sigurno imaju projekciju šta će da rade. Da, nema dileme.
Njegovo je da usaglašava i da operacionalno, kao autoritet, taj sistem tera da radi to. Vidite, сега кога ги читам овие, да речеме, рейтинг листи или ранг листи, одеднаш кинески милиардери, како печурки после дошли излегуваат, нели? Во една комунистичка Кина, па 100, па 200, па 300 и така натаму, испада да Кина има највише, са Индијом највише милиардера у свету. А тоа се веројатно овие луѓе кои припаѓаат на тие мандарини, на тие... Pa verovatno je taj izbor napravljen. Ja sam čitao, ima jedna knjiga koja je inače objavljena u Engleskoj, zove se Dope Incorporated, znači droga kao preduzeće, jel? Tu sam pročitao jedan sjajan anegdotu jednu. Čuen Lai, ministar inostranih poslova, inače mandarin, iz mandarinske porodice, je bio u poseti Naseru, bio u poseti Egiptu. Privatnoj večeri je prisustvovao čuveni urednik, izdavač Heikal, koji je izdavač Al-Ahrama, jel? Koji je objavio dosta knjiga, i tu je zabeležio anegdotu koji je rekao Čuen Lai. Neko je optužio Kinu da proizvodi drogu. I Čuen Lai je ladno u tom razgovoru rekao, da, to je tačno. Ovi prisutni su se preturili sa stolice. On je rekao, Kina će sve da vrati kolonijalnim silama koji su vekovima trovali Kinu. Ko je doneo opijum u Kinu? Englezi. Опиумската војна. Kina će da im vrati heroinom zlo koje su naneli Kinu. I Heikal je tu anegdotu zabeležio. Ja sam onda počeo da istražujem tu priču, da saznam što više o tome, pojavila se strašna priča. Da, Kina je na teritoriji veličine Srbije gajila mak. Vojska, sela koje su tu postavili, imaju su jedan zadatak, da gaje mak. A vojska je branila pristup tim teritorijama u milionima hektara. Zato je Hong Kong postao centar distribucije droge za svet, opet preko Engleza. Komitet 300, koji je to radio u viktorijansko doba, sad pod drugim imenom radi to i dalje. To rade čak malteški vitezovi, bili su uhvaćeni pre par godina sa drogom u kofirima, pošto imaju diplomatske pasuše, mislili su da će da prođu, međutim, dresirani psi koji njuše drogu na aerodromu, to je bila velika afera, uhapšeno tih nekoliko visokih funkcionera malteških vitezova, čak tada predloženo da budu isključeni iz Ujedinjenih nacija, da im se uzme diplomatski status, jer se bave kriminalom. Nije slučajno da i dalje u Hong Kongu rade banke koje peru novac od drogi. I danas. I danas. To je bila nekada čuvena Šangajska banka. Hong Kong, Shanghai Bank Corporation. Da. Sad je to, da ne spominjem imena sadašnjih banaka koje to rade, može da bude reperkusija. To treba zapadnoj Evropi, treba Kini. Kada je Kini ponuđeno da je sem Hong Konga bude vraćen i Makao, Kina odbila. Pa to je najveći kockarski centar sveta. Kakav bre Las Vegas? Las Vegas možda stane u džep Makao. Potreban je protok kapitala, potrebno je pranje novca. Znači, kroz kockarski sistem može se opere svaka količina novca, 1000 milijardi može se opere u par godina. Znači, nekome to treba. A ako se sve to ne uvidi, onda zaista se nađete u situaciji da ne razumete šta se dešava u svetu. Kako funkcionira svetot? Ovo što je uradio sad Putin kad je Ukrajina u pitanju, pa on nije prihvatio Avnojevski princip koji je prihvaćen u raspadu Jugoslavije. Da Ukrajina kao administrativna jedinica ne može da bude samostalna država i da zadrži ruske teritorije koje im je dao Hruščov, a pre toga im dao Lenin. Ne mogu da zadrži. 16
советски републики, нели? To je uspelo samo kad je Jugoslavija u pitanju. Бадентерова комисија. Unutrašnje administrativne teritorije su postale samostalne države. Po međunarodnom pravu to nije moguće. Jer u formiranje Jugoslavije nisu unele državotvornost. Same nisu bile države. Kako mogu da se izdvoje? Pa administrativnom podelom je Hrvatska u Jugoslaviji dobila ostrva i obalu. Kako to može? Šta ste uneli u Jugoslaviju? To Змагоја Линчич постојано го потенцира дека прв пат Хрватска ја добива Јадранската обала, Далмација, односно во Срби, Хрвати Italija и je to Словенци. izgubila После Prvog Првата svetskog светска война. rata Така е. kao poražena strana, ali u odnosu na pobedničku stranu, to je bila i Jugoslavija između ostalog. I? Kako je sad to Hrvatsko? Pa vraćanje u prethodno stanje, ako ne postoji Jugoslavija, podrazumeva da Italija tu uzima nas. Во Италија. Ista stvar će se desiti sa Albanijom. Albanija je nastala jednostranom odlukom Austro-Ugarske, odnosno podrškom Nemačke. I to je sad zatečeno stanje. Pa ne može da bude. Imate privid državnosti članovi Ujedinjenih nacija. Ako se bude Evropa prekrajala i vraćala na početak 20. veka, što su neki elementi naznake da se to sada pokušava, gleda i tako dalje. Šta je rekao Orban? Da Mađarskoj Hrvatska sprečava izlazak na more, misleći na Austro-Ugarsku. Ако не земеле територија на Маđarska, Meni je pre 6 meseci... мислејќи на риека, тогаш Маđarska немала да зависи од нафтоводот од Русија, туку би имала слободен излез на море. Тоа беше нели изјавата на Орбан. Pa do mene je došlo jedno iz Austrije pitanje da li bi se sreo sa nekim ljudima u Austriji, bivšim Habsburgovcima. Oni bi radili na obnavljanju, radi se na obnavljanju Austro-Ugarske. Čif interes je тоа? Da. U čijem... Vatikan stoji iza toga. Vatikan. Vatikan gura priču. Sad je Mađarska problem. Ako se ponovo se stvara intermarijum, pokušava da se spoji Sredozemno more, Severno more kao bedem katoličke zapadne Evrope. Ono što nije uspelo stvaranjem Evropske zajednice, a to je da to bude konglomerat katoličkih zemalja, jer je u Ustavu trebalo da piše da je Evropska unija formirana na principima katoličke vere, to nije prošlo, će sada pokušaju ponovo. U sledećih 20-30 godina, to nije sutra da će da bude. Само Романија и Бугарија одстапот и Грција, нели? Грција Šta će da bude sa Evropom? одстапуваат нели од таа теза дека Европска унија е клуб на католички држави. Onda Evropu čeka 100-godišnji rat. Како што беше? Како што беше? Pa nijedna država neće se odrekne svoje teritorije zato što neko traži, to je bilo naše pre 100 godina. Da. Ali, ako dođe do ukidanja mnogih država, što je ideja duboke države, da postoji 10 svetskih regiona koji će biti države, a da će u njima nestati, utopiti se nacionalne države. I to kao jedna utopija, pitanje da li može da se ostvari i kada. To bi značilo da Evropa bude jedna od tih globalnih, ogromnih teritorija bez nacionalnih obeležja. To je daleka budućnost, ako uopšte ikada bude. Znači, Rusija sada, u ovoj fazi svog postojanja, želi da priča kako Putin želi da ponovo stvori Sovjetski savez je budalaština. To je kontradikcija na djeto. Ne, on samo hoće da poništi odluke Sovjetskog saveza. Moglo bi pre da se kaže da Putin želi da obnovi državnost Rusije imperijalne, a ne Sovjetskog saveza. Dobro, smo Vidović. Рековте, Путин извршува одредени задачи. И дека неговиот рок на трајање горе-доле истекува. 20 и нешто години на чело на Русија. Например, гледате Сталин, кој се смета како една од најзначајните, можеби најзначајна според анкетите во Русија, личност во Руската империја или во руската историја, има црковно образование и доѓа на чело на комунистичка Русија. Таа врска на руската црква, на Кремљ,
на руските војлери и така натаму, на руските властодърци. Како би можеле да ја дефинираме? Дали Сталин беше можеби најдобриот репрезент на таа некоја мешавина? Deo te istorije početaka Sovjetskog saveza mora se napiše iz početka. Наново. Naravno. Намерно направена лага. Prvo, i Stalin ima lažnu biografiju. Kasnije je izmišljeno da je on išao u bogoslovsku školu. On je pojarekom Jevrej, kako išao, u koju bogoslovsku školu išao? Zna se ko mu je otac. Bankar iz Odese, vrlo bogat, vrlo uticajan čovjek. Сега еден од градовите кои русите сакаат Onda, да го pošto заземат. neko ko ima taj imidž, da bude vođa revolucije malo teže, onda su mu izmislili radničko poreklo, lažna biografija, otac alkoholičar koji ga je tukao i nestao i mama nesrećna koja je... To ista priča je ispričana za Clintona. Tata mu je bio vozač kamiona i ne zna se kako se zove. Seo u kamion i odvezo se negde. Možda se još uvijek negde vozi. Отиде по цигари. Ко у филмовите. Вероvatno. Отишao да купи I цигари nije se još vratio. и не се вратил Pa, се уште. nema to što on puši, nema baš da nađe lako. Da. I sad šta? Staljinov obračun sa građanima Rusije, pod navodnicima, je zapravo bio borba za vlast sa Trockim. Trocki kao čovek koji je pomogao u vršenju državnog udara. Kakva bre revolucija? Državni udar, finansiran iz inostranstva, došao je sa parama iz Amerike, donio je zlatne dolare, odakle ti. A Lenin je došao vozom, tako, nemačke obaveštene službe. Од U sred rata. Од Швајцарија. Da. I budući centralni komitet. Ajde kažemo, Stalin je glavnog neprijatelja video u cionizmu, čiji je ekstremni reprezent bio Trocki. Добро, ако I obračun sa Trockim je zapravo borba da se učvrsti vlast ruska u Rusiji. Slanje ljudi u logore i tako dalje, je pitanje ko je potpisivao te, pa svi šefovi KGB-a do dolaska Berije su bili Jevri. I Ježov, i Jagoda i to. Čekaj bre, velika slučajnost. НКВД. Pritom, nešto što sam saznao pre par meseci, dobijam te neke materijale. Berija je, kad je postao šef tajnih službi, je u toku svog rada potpisao 300.000 pomilovanja ljudima koji su poslati u Sibir na ime apsurdnih optužbi. Čekaj bre, to drastično menja priču koja je onda bio Berija. Znači, lažna istorija, manipulisana, izmišljena istorija, čiji smo mi nekritički konzumenti. I sad mi ćemo da pričamo nešto o istoriji. Istorija je opasan bumerang. Dobro, Srđan Vidović. S te strane, samo da završim ovu misao, ajde, slobodno. znači, mi ne znamo danas, još uvek, šta su konsekvence ovog što se sada dešava u Ukrajini. Ne. Naravno, kad odbacimo ove romantičarske priče, kako će Putin da ratuje zbog Srbije sa NATO paktom da bi mi dobili Kosovo nazad, su budalaštine. Ja sam rekao, još pre 15 godina, da će Kosovo biti vraćeno Srbiji. Oni koji su ga uzeli će ga vratiti u sastav Srbije. Neće trebati nikakva invazija i nikakve budalaštine da na teritoriju Srbije stiže atomsko oružje iz Rusije. Dakle, ljudskoj mašti nema granica. Oni koji su osmislili koncept razbijanja, drobljenja država Evrope, da ih jednim imenom generičkim nazovemo duboka država. Kad taj koncept bude pao za 10 godina, za 5 godina, mapa će da se vrati na ono što je nekada bilo. Srbija ima jedan ustavni problem, a to je da i dalje u Ustavu održava koncept autonomnih pokrajina, koji je bio Titova izmišljotina usitnjavanja Srbije,
I mene čudi da to Ustavom u proteklih 30 godina nije ispravljeno. Da je to bilo ispravljeno, invazija na Kosovo bi bila zapravo invazija na Srbiju. U međunarodnom pravu bi to imalo sasvim drugačiju konotaciju. Kakva bre autonomna pokrajina? Brozovski koncept da država nikada ne bude jaka. Gospodine Vidović, ta evrijska linija vo ruskata politika je prilično, da ne rečem poprilično silna. Jeste, i danas. I danas. Da. Putin je, to je interesantno. Putin je u zadnjih 10 godina je odobrio rad mnogim kulturnim i verskim institucijama jevrejskim, ponovo u Rusiji. I ono što je mene iznenadilo, to su ove ekstremne grupe. Habad je danas u Rusiji vrlo utican. Veliki rabin Rusije, koji čak ne zna ruski, došao iz inostranstva, Lazar, on je iz Habada. Taj ekstremizam, kako bih rekao, jevrejski, se vidi kod njih najviše. Koji su razlozi, to mogla da bude priča za posebnu emisiju, ali hoću da kažem, i nomenklatura poslovna je uglavnom jevrejskog porekla. Pogledajte, ministar inostranih poslova nije Rus. Lavrov. On ima drugo ime. Lavrov je novo ime, on ima drugo ime. Se veliše da ima ermensko neko... Ministar odbrane nije etnički Rus. On pripada čak jednoj etničkoj manjini i tako. Šojgu. Da. Znači, Rusija, odnosno Putin, ako predstavlja određenu, ne samo političku, nego i duhovnu grupaciju Rusije i ruskog naroda, je jezičak na vagi koji sada mora stalno da uravnotežuje ono što je nasleđeno i ono što je pritisak na Rusiju. Dakle, naravno da dok vojska bude uz njega, će to biti moguće. Neće moći niko da izazove, kako bih rekao, njegov uticaj i vlast na ugrožavajući način. Dok vojska misli da on čuva integritet i postojanje Rusije na ovaj način, on će imati podršku vojske. Sve ostalo će da budu pritisci, pokušaji, provokacije i tako dalje. Ne mislim da su oni koji su Ukrajinu gurnuli u rat su dobro procenili Ruse. To ja sam sa nekim kremljolozima koji su navodni stručnjaci čitao njihove knjige. Sve su znali o Rusiji i Sovjetskom savezu, samo nisu znali da postoji Vladimir Vladimirović Putin. U spisku 800-900 visokih oficira, funkcionera KGB-a, njegovog imena nema nigde. Nisu znali da postoji. Ta zabluda da oni misle da je Rusija na slabim nogama je teška. Sovjetski savez je imao vojnu doktrinu da 5 godina može da ratuje sa celim svetom, a da ne potroši vojne rezerve. Tada je Rusija imala operativno 15.000 tenkova. Neka sad ima 10.000 tenkova. Koliko imaju sve zemlje NATO pakta kad se sabere? Pa gde su ti Leopardi? Gde su ti smešni tenkovi koji ima Francuska, još i nešto? A Engleska, a ovi ostali? Pa niko ne proizvodi to. Šta je sa atomskim naoružanjem koje ima Engleska? Pa pitanje da li bi uopšte mogli da uzlete te rakete. Pa one su stare 50 godina. To su američki Minutemeni. Ko država to? Oni su kao vele sila. Protiv čega? Protiv koga? Znači, svet je nešto drugo, svet je nešto strašno kompleksno. Sad mi mali miševi koji se bavimo novinarstvom, sad ćemo mi znamo šta je rekao Putin juče, on je njima rekao. Ja ne znam ko to sme da se usudi da kaže. Ti znači si prisustvovao sastanku kabineta i ti znaš šta je Putin tebi i Putin, kaže ovako,
procurela vest iz Kremlja, Putin će da vest procuri iz Kremlja malo teže. Pa nije to neka pokvarena slavina pa kaplje voda svaki dan. Ne može da procuri. Smenjeno je par hiljada ljudi u zadnjih 6 meseci. Vojne nomenklature, vlade, velikih institucija, svi koji su pokušali da izađu iz Rusije sad kad je počeo ovaj rat, jer imaju pare u inostranstvu, ne samo što su im uzeti pasoši, nego su izgubili funkcije i status. Šefovi na FSB. Ovo vreme je idealno za čišćenje pete kolone, kako bih rekao. I ako Rusija osmišljeni, ovo nije nikakav slučajni rat, osmišljeni rat dovede do kraja kako je zamislila, šta će svet tu da uradi? Ne može ništa da uradi. Politički, evo, isključili smo sa kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu. Ko je pogođen tu? Pa Rusi mogu da naprave svoje svetsko prvenstvo u fudbalu, da učestvuju zemlje BRICS-a. I šta ćete vi da uradite? Mogu napraviti svoje olimpijske igre. Evo, Rusija i Kina, ali treba neko treći? Pa ne treba. Pošto pokupe polovinu medalja, a ovi ostali se grebare za ostatak, pa evo sad mogu da izađu iz svih institucija da naprave svoje. Ko gubi? Pa više gubi svet nego Rusija i Kina. Previše su veliki. Previše su veliki. Kina ima američkih državnih obveznica za 1200 milijardi trenutno. I svake godine kupi za 300-400 milijardi, zato što Amerika kupuje kineske robe za par hiljada milijardi godišnje. I sirovina i... Samo Japan ima više američkih obveznica od Kine, što ljudi ne znaju. Japan to mora da kupuje da bi imao zaštitu vojnu Sjedinjenih Američkih Država. Šta bi bilo da Kina sada pusti američke obveznice na berze? Jer bi to bio kolaps svetskog bankarskog sistema, jer te obveznice vrede koliko vredi papir na kome su naštampane. A američka država mora da ih isplati na prvi poziv. Kako će ih isplati? Čime će da ih isplati? Znači, svet je mnogo kompleksnija priča nego što tako crno-belo, sad ćemo mi ovo... Ono što je zabrinjavajuće, Evropsku uniju vode praznoglavci. To su ljudi, sada je jasno. Ja nisam imao dilemu ni ranije. 20 godina kako sam počeo da pričam da je Evropska unija propali koncept i da Srbija, ako hoće da propadne, treba da uđe u Evropsku uniju. Ali samo pod uslovom da, ako hoće da propadne. To su ljudi prosečnih intelektualnih dometa, a moralnih dometa nula. Nemačka trenutno je najzagađenija zemlja u Evropi. To kad neko kaže da je Srbija najzagađenija zemlja u Evropi, to je politička igra. Nemačka je najzagađenija zemlja u Evropi. Već 6 meseci ponovo su aktivirane sve termoelektrane, rade 24 sata dnevno jer nema struje, kupuju ugalj već i u Indoneziji, kupuju ugalj gde god mogu da ga nađu. I šta ćemo sad sa tom pričom? Kako su zeleni ušli u nemački Bundestag na izborima? Pa tako što su bili protiv zagađenja prirode i za nove tehnologije. Pa šta sad rade zeleni? A učutali su se malo. Pa znaš, teško je da budeš zagovornik čistih tehnologija u mraku. Pa daj sad neka malo, daj da ložimo ugalj, pa nema veze, poslije ćemo da budemo za ekologiju. To licemerje pokazuje da male zemlje, Srbija, Makedonija, ne treba da ulaze u te zamke. To je zagarantovana propast. Ko tamo uđe, završio je. Znači, budi svoj, neka ti bude i teško, ali ono što imaš, to je tvoje, pa ti sad vidiš šta ćeš sa tim. Da ćeš da se menjaš s nekim, evo, daj moj luk i strelu, a daj mi ti tvoj kanu. Možda će privreda ponovo doći svetska na taj nivo. Jer sad je već na nivou razmene. Pazi,
Prošlog meseca Evropa je uvezla više ruskog gasa nego mesečno što je uvozila pre rata. Pa kako je to moguće? A znači, rade gasovodi, samo niko ne priča da radi. 12,7 milijardi kubika je kupljeno prošlog meseca više nego iz perioda pre rata. Rusi kupili 100 tankera, razvoze naftu. Amerika kupuje više ruske nafte sada nego pre rata. I koga vi sad lažete kako ste vi za neke principe, za neku istinu, za pravdu, za ljudske slobode? Ne, to ne postoji. Samo goli interes. Ovo je novi robovlasnički poredak. Sad više nema dileme šta je svet. Robovlasnički poredak koji se nije promenio u zadnje 2000 godina. Nekada si nosio ogrlicu oko vrata na koje je pisalo ime vlasnika. Sad te drže banke u ropstvu, države, politika. Ne možeš da putuješ, ideš u karantin. Alo bre, robovlasništvo. Gospodin Ilić, уште две прашања. Последни две прашања. Интересна ми улогата на Ердоган, Турција, седиште на Византија, нели? Како да исчезна Византија, како да не е претопена во Османлиската империја и Јосип Броз Тито. Можеме ли кратко околу тие две прашања, бидејќи разговараме поприлично долго, некаде саат и 30, саат и 40 минути, кратко, Ердоган, Турција, османлискиот концепт и Јосип Броз Тито, за да можеме да заокружиме, нели, ова, ајде да речеме, овој ден Pa evo sa Erdoganom, Turska je zaista zemlja koja ima potencijal. Plus je zemlja NATO pakta. Nekada je bila predviđena kao poligon za napad na Rusiju pre 40-50 godina. Tu je počeo uspon Turski. Oni koji su taj uspon gurali su u jednom trenutku napravili političku grešku, a to je da jedan islamista dođe na čelo Turske. Turska je bila laička država, tako? Да, во времето Od Kemal Paše Ataturk. Ататурк. On je bio pripadnik kripto-jevrejske manjine u Turskoj, koji su se zvali Donme. Još se tako zovu. И уште после. Sabotaj, Šabataj, Cvi. To su jevreji koji su pobegli iz Evrope u Tursku u 17. veku. On se proglasio za Mesiju i onda primio islam. I mladoturska revolucija i Kemal Paša su iz tih Кругова. etničkih kripto-jevreja. Vojska od Kemal Paše do danas je još uvek pod uticajem Donmea. Oni su praktično vladari jevrejske politike u političkom smislu. Znači, Viktor Rothschild je iz tih struktura, vladar sveta, koji je vladao engleskom politikom 40-50 godina iz senke i učestvovao direktno u stvaranju države Izrael. Nije slučajno da Izrael i Turska imaju dobre političke odnose. E sad, da li se Erdogan zaigrao? Malo jeste. Ja sam mu pre par godina uputio jednu poruku. Da ne dira Aja Sofiju. Zato što jedna od mojih titula je veliki prior Turski. Zbog Aja Sofije. Oni su sada na mala vrata, petkom je to džamija. Petkom. Stave neke zavese da se ne vide pravoslavni sveci i to je... Njegov sin se upustio u poslove šverca iračke nafte, koja je bila pljačkana, jel, dok su Amerikanci bili tamo i tamo. Onda su mu Rusi izbombardovali te neke konvoje, pa se malo bio primirio, a onda, kad je shvatio da je podrška SAD-a i Velike Britanije i Nemačke, nemački kajzer bio u Turskoj, je li tako, pre Prvog svetskog rata, dočekan oduševljeno, jer su mislili da će da izbaci Engleze, koji su Tursku izbacili iz Egipta. Proglasili ga za novog proroka. Pazi sad ovo, čoveka koji nije musliman. Znači, uticaj tih država postoje u Turskoj i dalje. Turska ima te unutrašnje probleme.
malo pa se smeni 100 generala, 200 admirala, ali ne može da se smeni struktura. Turska mora jednoga dana da sedne, kada bude ovo veliko metlanje, što ja kažem, ne veliko resetovanje, ne znam šta to znači, ali veliko metlanje znam šta znači. Morat će i hrišćanima u Turskoj da vrati neka prava. Sad po novom popisu, ja mislim, ne znam koliko se 100.000 Turaka izjasnilo da su hrišćanskog porekla. Se vraćat. Konkurenite. A nego? Koji posle padot na Vizantija se... Pa ne samo iz Vizantije, iz Makedonije, iz Bugarske, iz Srbije, koliko ih je odvođeno tamo. Iz Zanatlija i ljudi koji su... Znači, to je poznata stvar. Pa dobro, kako gledame koji bile golemi veziri. Mora. Zašto je srpski jezik bio službeni jezik na porti? Na porta, taka je. Mehmed Paša, Sokolović. Da nije slučajno sultan bio srpskog porekla. Pa jeste, nekoliko njih. Mehmed Paša, osvajač, nije krio da je srpskog porekla. To je zapisao venecijanski ambasador na njegovom dvoru. Ja imam taj tekst. Kaže, ja sam po majici Srbi. A jeli. Zato nije spalio Beograd kada ga je osvojio. Ali inače dobio titulu osvajač. Zašto? Pa sravnio Egipat sa zemljom i sve što je osvojio. Znači, istorija mora da dođe na korene koji se zovu istina. Kad će to da bude? To je dugačka priča. Da će ikada da bude? Nove mitologeme se prave svaki dan. Nove laži se pakuju svaki dan. Evo, Rusi nemaju više raketa. Molim? Rusi imaju toliko raketa koliko vi svi zajedno ukupno nemate. Rusi su za sada stavili u pogon 15% svojih resursa. Koliko ćete vi da stavite u taj pogon? Što su Erdogan? Da je završime mislata su Erdogan. Erdogan je čovek koji sada vrlo pažljivo mora da... Ušao je u ozbiljne dogovore sa Rusima još pre par godina, dobio je gasovod, je li tako? Grade mu atomsku elektranu. Znači, nije tako prosto sada se opredeliti, sad i on mora da bude i na jednom i na drugom tasu vage, pa čas je ovde, čas preteže, ali se ljulja, ali se klima, ali još stoji. Kao još jedan koga svi poznajemo ovde, jel? On isto stoji, čas je na jednom tasu, čas je na drugom, ali to ne može dugo. Biće ključno pitanje ko je Erdoganov naslednik. Njega stižu neke zrele godine, još par godina, ko je njegov naslednik? Jel se zna? Mogu bi da vam kažem da Rusi sigurno znaju ko je Putinov naslednik. Jer mora da prođe ozbiljnu školu, ozbiljnu pripremu, da bi seo na to mesto vrhunskog administratora koji sve to može da gleda, vidi, objedini i da bude taj spiritus movens tog celog sistema. Isto čeka Erdogana. Ko je tvoj naslednik, da čujem? Šta, da nije neko iz tvoje partije? Pitanje. Ko će bude tvoj naslednik? Pa pitaće se mnogi oko tebe. Jer je mnogo interesa zaoštreno ka Turskoj. Vidjet ćemo da li može da se izmakne iz cele priče. Šta bi sa prodajom barjaktara Ukrajini? I gradenje na fabrika. Je li to bilo prva 2 meseca? Taka više. I gde su sada ti barjaktari? Šta, potrošili ste sve što ste imali napravljeno? Ili vam je pravi vlasnik, a neko sa zapada, rekao je, stani malo sa tom prodajom Ukrajine. A bit će da je to. Je li tako? Svet je, znaš, veliki poker. Moraš da znaš da budeš vrhunski igrač. Znači, tu nema... Nešto ti gledaš svoje karte, mora da znaš tako druži u rukama. Beše li Tito golem igrač na poker? Ajde, završimo. Pa Tito je bio igrač u okviru jednog sistema. U okviru sistema hladnog rata. I bio eksponent određenih politika, tolerisana je diktatura u Jugoslaviji, zato što je trebao i istoku i zapadu. Preko njega su se ukrštali interesi istoka i zapada. Šta je ostalo iza njega? Propast. Gde je njegovo nasljeđe? Ne postoji. Od njega lično, pa do
političkog sistema, do privrede, do politički nedefinisane zemlje i moguće dogovorenog rasparčavanja Jugoslavije kad njega više ne bude. Da se interesi hladnog rata vrate na scenu političku i da se Jugoslavija pocepa. Njegova pozicija, uloga, bar za mene, nemam dilemu, vrlo negativna. Istraživao sam njegov život decenijama. Lažna laž. Lažna laž. Prošle godine sam u nastavcima pisao za elektronski portal pravda.rs. Tu sam u nastavcima pisao kako je opljačkana srpska privreda posle Drugog svjetskog rata. Kako su demontirane stotine fabrika i odnešene iz Srbije u druge republike. Tobože postoji opasnost ako nas Rusija napadne da izmestimo industriju. Kad je prošla opasnost od ruske invazije koja je izmišljena, Rusija nije imala nameru da napravi invaziju Jugoslavije, šta je bilo sa fabrikama što ih niste vratili? Odgovor Titov je bio, pa to je previše skupo da se sad to razmontira i da se vraća u Srbiju. Čekaj, kad je odnošeno iz Srbije nije bilo skupo, a sad kad treba da se vrati u Srbiju, sad je skupo, je li tako? Ne znam zašto je taj materijal državna tajna i dalje. Da se vidi, pa u Beogradu su pre Drugog svjetskog rata postale 4 fabrike aviona, odnosno 3 fabrike aviona u Beogradu i 1 u Kraljevu. Fabrike aviona. Gde su te fabrike sada? Deo je prenet u Mostar tamo, znaš, tamo ćemo da pravimo avione, može ove papirne da pravi. Fabrika kamiona iz Beograda odneta u Maribor, to je tamo. Čekaj bre! I Srbija je to preživela. Srbija može sve da preživi. Tito mason, lažen Tito, Jugoslavija kao masonska tvorba, 918. godina, ajde posljedno prašenje, finale. Na ova što go razgovarame bez mnogo sati, 50 sati. Kraj 19. veka i početak 20. veka je zaista u Evropi postojala jaka politička volja i uticaj masonerije na politiku. Tito naravno ima lažno poreklo, o tome sam pisao još pre 15 godina. Da, vi nili imate neku intervju, njegov astrolog koji mu pravili taka na tamo. Pa pisao sam i o tome da Hitler nije, naravno, sad imam i papire, kopije papira iz State Departmenta, koji su nekako procurili pa došli do mene, gde je završio Hitler. Argentina? Kada? Ne. Ali to je još tajna koja nije za priču. Morat ću to da stavim u neku knjigu i da dam reprodukcije tih dokumenta s kojih se vidi šta je bilo s tim. Ali... No, ostana živ posle 45. Da, naravno, pa nije valjda lud da izvrši samoubistvo, šta je, kao da imao je grižu savesti, pa mu bilo žao što je izazvao svetski rat, ma ne. Pa on je kao Trocki, on je kao Lenin, čovjek programiran za svetski rat, za državni udar, šta je njegov problem? Znači, što se tiče Tita, naravno, Tito jeste bio mason, ali ne u Jugoslaviji. U Švajcarskoj je bio mason u velikoj loži Švajcarske, koja je inače Pi1. Postoje više loža. Pi1, Pi2 i Pi3. Znači, u ovoj prvoj sede predsjednici država, kraljevi, carevi, znači, loža se zvala Helvecija. Tamo je bio član. A oni ga traže kod nas. Da. Simbolička loža. To što je on bio lažni... Konkordija, simbolička... Neli tuka Zagreb. On je bio igrač višeg ranga. On je bio pravi eksponent duboke države. Tito. Da. On je bio projektovan u dogovoru i istoka i zapada. To što je on nosio pseudonim Walter, to nije ratni pseudonim. Označava rang
KGB-a, to je najviši mogući rang u KGB-u, Walter, to je slobodni igrač projektovan na dugo vreme i plasiran u inostranstvo. Walter. Da. Znaš ko se potpisivao kao Tito? Mustafa Golubić, dok je bio živ. To je opet titula. Tito. Da. A ovaj je bio Walter. Atentatorot na Trotski vo Meksiku. Tako je. I koji je trebao da likvidira i Waltera. Koji je trebao Tito da ga likvidira. Jeste. Pa su ga drukali Gestapo u Beogradu. Го пријави во Гестапо и Гестапо ја заврши работата. Jeste. Znači, to šta su bili planovi evropske masonerije. Prvo su bili upereni, naravno, protiv Orijent, francuski je bio i trotskisti, protiv kraljevina u Evropi. I Aleksandar Karađorđević je bio jedan od meta, bez obzira što je bio mason, a njegov otac francuski mason, još u 19. veku. Vratен од Франција. Да ги наследи Обреновиć. Čak se priča, da ne idemo previše u detalje, da je prava meta atentata bio Bartu, a ne Aleksandar. Како потенцијален француски Znači, премиер. i 1916. Velika loža Francuske nudi Aleksandru da se formira Velika Srbija. Velika Srbija. Jer se već videlo da će Austrija i Nemačka da izgube. Znači, na pola rata je bilo jasno ko će da izgubi, a ko će da pobedi. Pod pritiskom Pašića i još nekih nacionalnih stranaka i struktura, on se opredelio za pogrešnu priču da će da bude kralj svih Slovena. I ta zabluda nas je poklopila, evo, 100 godina. Makar je poklopila Srbiju, ostali su se izvukli sa manje ili više štete. Nije to uradio, to je granica o kojoj je pričao i Šešelj pre 20 godina, Karlobag, Virovitica. Dobro. To je trebalo da bude granica Velike Srbije posle Prvog svetskog rata. I da ostane uređenje kraljevina i tako da. Како е ВМРО вклучен во атентатот на Александар Караđorđević или на Барту? Pa oni su izvršioci. 1934 година. Oni su izvršioci. Терористичка организација, значи. Pa organizacija spremna na sve, jel? Oni su izvršioci. Oni nisu imali politički plan i cilj koji su mogli samostalno da ostvare. Kao što se priča zadnjih godina da je 1941. godine, posle potpisivanja Trojnog pakta, velike narodne demonstracije organizovao KGB. Zato što im nije odgovaralo da Jugoslavija ostane van rata i da su nemački Reisenbiro na terazijama stakla kamenjem razlupali ili ruski ljudi ili engleski ljudi. Nijednoj strani nije odgovaralo da Jugoslavija, koja je potpisala neutralnost i neučešće u Drugom svetskom ratu, se izvuče. To je za ozbiljne istoričare. To je za ozbiljne, mene taj deo istorije interesuje manje. Mene više interesuje srednjovekovna istorija. Tamo su neki koreni, a sad se dešavaju neke stvari koje ne razumemo. Mene interesuje, ako uspem da proučim, nađem izvore, šta je to što se proteglo na 500, 600, 700 година и još uvek nas pritiska. Идович, Тито го прави движењето на неврзаните. Всушност, тоа се поклопува со распадот на колонијалното британско царство. Пред неколку месеци починува британската кралица Елизабета II, во чиј мандат почнува, нели, тој колонијален процес, и некако символички начело на британската влада доаѓа Индус Раш, кој всушност означува, не знам, како некој нов почеток, како некој ресетирање, но да ја земе улогата на Тито. Движење на неврзаните кој всушност треба да го надокнади или всушност да биде мост. Тие држави кои се дел на колонијалното британско царство да влезат во движењето на неврзаните, да не станат комунистички држави, да не станат блиски на Советскиот сојуз и така натаму. To je odlično razmišljanje, ono je ključno. Тито таа роља ја Pokret nesvrstanih je stvoren, tobože, kao treća svetska sila, preko čoveka koji je imao
ugled u afričkim i azijskim zemljama, da se kolonijalno ropstvo politički obriše, a da se preko pokreta nesvrstanih uvede ekonomsko ropstvo bivših kolonija. Što se i desilo. Meni je čovjek isto iz inostranstva pisao o tome još pre par godina, da je Tito bio blagajnik pokreta nesvrstanih. Pazi, blagajnik. To znači kad bi neka afrička ili azijska zemlja tražila neki kredit, prvo je morala njega da obavesti, pa onda on za njih negde urgira. Da garantira. Da, on negde urgira, pa naravno uzme procenat, a oni kao dobiju, znači. Kolonijalno ropstvo samo u novim oblicima je bio pokret nesvrstanih, politička fasada novog ekonomskog ropstva, tobože politički slobodnih država. Evo, sad ste slobodni da idete u sopstvenu propast. Jedno što nemate novac za razvoj. Sad će dobijete novac za razvoj, a to znači da nam prodate rudnike, da nam prodate prirodne resurse, ko ima naftu, ko ima... I šta je to? S te strane, kad su dali i politička prava, da bi se, pogotovo Britanija, da bi se održao taj privid Commonwealtha, a to je da se prikrivena vlast britanske krune proširi na bivše kolonije, a sada slobodne zemlje, tome praktično služi Commonwealth. I pitanje je sada, da li posle britanske kraljice, koja je bila posljednji monarh koji je to mogao da drži na okupu. Prvo je to nastalo u njeno vreme, ona to držala gvozdenom rukom, ona je bila gvozdena lady, a ne Margaret Thatcher. Margaret Thatcher je bila pion. Gvozdena lady je kraljica. Sad je pitanje da li naslednik i budući naslednici imaju tu političku harizmu i snagu da održe to nasleđe. Pogotovo njihove porodične interne svađe, braća koja su rasturena namerno da ovaj mlađi ne bi konkurisao starijem i tako dalje. Pa 2 puta se ga slali u Irak, ne bi li poginuo tamo, kao pilot helikopterskih jedinica britanske vojske. Srećom, dečko prežive. To su nemilosrdne priče. Tu nema ljubavi, bratske, porodične, tata, mama, nema. Znači, kad je dinastija u pitanju, interes dinastije pobedi sve drugo. Sad je pitanje, i to što je Indijac trenutno na vlasti, to je pokušaj da se Commonwealth održi na nekom nivou koji je potreban britanskoj kruni, jer je to pijavica koja stiše krv svojim bivšim kolonijama i vrši određen politički uticaj. Kraljica je suveren zemalja Commonwealth. Da. Zašto Kanada nema predsednika? Nego ima premijera. A iznad njega je guverner Kanade. Molim, koji guverner? Pa imenuje ga engleska kruna. A, to je znači priča. I zašto je Harry poslat u Kanadu? Pa da bude pod kontrolom. Je li tako? Znači, sumnjam da mogu da se održe u sledećih 10 godina. Mislim da im preti ozbiljan raspad, kogod je predsednik te vlade. Taj sistem prevaziđeni, već potrošeni i ekonomija koja više nije tako živahna kao što je bila i pokušaj da se organizuju nezavisno od Evropske unije, je politički bila korektna utoliko samo što neće potonuti sa Evropskom unijom, nego će potonuti nezavisno sami sa sobom. A Evropska unija nema perspektivu, to je gotova priča. Ta priča, još ako bude neko spomenuo da se prekroje granice, pa bit će rata između evropskih zemalja u okviru Evropske unije. Niko neće dati pače svoje teritorije. Kogod da izvadi neku staru mapu, neće niko danas da to pusti. Tako i Ukrajina gurnuta u svoju sopstvenu propast. Teško će da opstane. Pogotovo što gubi ovaj istočni deo, gde su rudna bogatstva, gde je uran,
gde su ekonomski potencijali. Ovaj zapadni deo su močvare, ruralni deo i država tog gabarita neće moći da živi od toga. Eto, to je moje viđenje te priče. Hvala mnogo. Hvala Više tebi. Zadovoljstvo. Nadam se da neće opet proći 5 godina da se vidimo. Živi, zdravi, se gledame za mnogo pokretno Tebi, vreme. porodici i tvojim gledalcima zaista želim sve najbolje. I da nastaviš da radiš ovo. Hvala Zato što je mnogo. potrebno. Hvala mnogo среќа. Се гледаме во некоја следна прилика. Sve najbolje. Hvala puno. Ovo беше емисијата во Центар. Милан Видојевиќ, интервју поделено на 2 дела. Се надам дека уживавте, бројките покажат дека уживате. За наредната недела, четврток и недела, 2 одлични интервјуа. Бидејќи однапред никогаш не кажам кои се интервјуата, да ми верувате 2 одлични интервјуа и во четврток и во недела, до четврток во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде да си?